Thamzariba First State Level 9 Men's Side Village Open Football Tournament ki trophy SC Maikum Hangdok Pigani and Maikum Hangdok Pinanabagidamagta. May I invite none other than Somal Aishram. Trophy asibu hangdok pinanabagidamag Somal Aishram lengthok pirakli mayamna ahuba khuba bagaloina Somal Aishram bu taramna okpiu. Ladies and gentlemen, that is a winning trophy of the First State Level 9 Men's Side Village Open Football Tournament. Tournament sigi winner da Christina Zagadabagumba trophy miyam da huzik uthok chari.
khôi mu khoang trên bờ khôi mu khôi mu lấp bóng bờ khôi mu khôi mu khoang trên bờ khôi mu khôi mu lấp bóng bờ khôi mu khôi mu khoang trên bờ khôi mu khôi mu lấp bóng bờ khôi mu. Thank you. Thank you, Plati Lai Thang Bong, for that wonderful number. Amuk na Plati Lai Thang Bong inam ta ho ba kuba matang lingsin biri ba kwai taradagi. We will now continue with the second half of the final match. Maragtat na sanazariba match asi hek loibaga ngasigi thamzariba isai nomagi thoram makha adumak chathajagani panthadana aduna lengsin biriba khwai tarana su adumak maphamasna lengsan biraga isai bususu yengbiu haidana sinjalang jiriba singi mai kai degi no lukchari.